Panyaza Lesufi uthi usola ukuthi kudutjulwa kwalothishelanhloko bekuhleliwe. Uthi lesi sehlakalo sesithathu kulendzawo lesigcine ngekushona kwalothishelanhloko. Uthi lokhu kungahle kuyamena nekuthenga kwetincwadzi tekufundza lokuphenya ngomtimba lowangemele esikolo. Lesehlakalo sendeke ngemuva kwekuthathwa lomlayeto lobuta ngetico talomphatsiswa nebuholi balesikolo ngenyanga yendlovu lenkulu kulomnyaka. The manner that we appoint principals must change, because the current format is creating problems for all of us. And the third aspect obviously is the caliber of leadership, where people that believe that they can remove you and put themselves there, and they go all out to do whatever that wants to. I know the principal that was removed, that was killed, we had to get another principal outside this community to demonstrate that even if you can kill somebody, it does not mean you are next to take over the post. Lomlayeto lothunyelwe nge-email utawuniketwa betemtsetfo kude kwendiwe luphenyo. Lesufi wethemba ukuthi letigila mkhuba titawubanjwa. There is a lot of things that we have to follow up. There's a lot of people that we have to go and interview and all that and get things going. The other forensic leads that we have to follow is one of those. Others I cannot divulge as to who else we're going to bring in order to win this case. Usebenta kwalesikolo komisiwe kwesikhashana kutsi imali yekululekwe bafundzi ngekwengcondvo. Takhamuti titsi tisabela timphilo tebantfwana babo. Titsi tifuna kucinisekisa tekuphepha kulesikolo. Kepha lelitiko litsi lite imali leyanele kuletsa bonogadza labaceceshiwe kulesikolo.